Akemizin saytlarına bugün şeytugunu. Şeytugunu. Kıpatayım ben. Ben minna isteyip жатырмыз кешке қарай. Сосын бәріміз жинақталып трөлменен шырақ жағып жатырмыз. Бұл мына ақтаршын. Бердің ғой. Ауыстейді бәрі. Өл ауыстейдіңдер ма? Рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب الله Kur'an surelerinden doğan sahatta Adamzattың асыл нұры Мұхаммед пайғамбардың пайғамбардың отышын саққан әулие әмбиелердің Мұхаммед пайғамбардың барлық үмбеттеріне адам атадан бастап осының барлық ата-бабалардың рухтарына өзіміздің барлық ата-бабаларымыздың рухтарына осы рашидтің шаңырағынан дәметкен барлық ата-бабалардың рухтарына осы қалжай отырған пенделердің барша ата-бабаларының рухтарына және де әдейілеп Құран бағыштап отырған еділ қызы Жанат апамыздың рухына бағыштадық. Я Раббалла, осы аттар аталған ата-бабаларымыздың баршасының апаларымыздың рухтары жандар жаннатта болғай, имандар саламат болғай. Я Раббалла, біліп білмей істеген күнәләрін кешіре көріңіз. Я Раббалла, дұға тілектерімізді қабыл ете көріңіз, садақаларды қабыл ете көріңіз. Раббана атина фи дуния хасаната ва фил ахирати қина ғазабнар. برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والإنسان لفي خسر والذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا الله يا الله يا الله وصلى الله على شريك تساوي شقة شرقتlarımız sağ olun ve Allah'ın yaşasın Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerine evliya meşayihlerine başladı. O sabırlıktan bazı Müslümanların hatalarının ruhuna başladı. Osunda kol jayıp atkan Cenab-ı hatalarının ruhuna başladı. Jatkan Әдейі оқып атқан Жанат, Еділ қызы Жанат апамыздың рухына бағыштады. Жатқан жер-жеріміз топырақ торқалы сыстағандар шырақ көңілдері қырақ болсын, бастарынан аяқтарына гүл жаусын. Рәббана атина фид дуния хасана, фил ахирати хасана. Ва қина ғазабан нар бирахматика рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алғастырайын. Ауай күсігі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
صخرة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Sürekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalarımıza, tabi'inlerimize, дінімізді көрсетуші басшыларымызға, маңғыстауда жыл психологиялардың басшысына, және де мұсылмандыққа шашылып та қиын қыстау заманда дүниеде өткен барша ата-бабаларымыздың рухтарына, және де осы жерде қол жетті қатылып отырған жандардың өмірден өткен барша марқұмдардың рухтарына бағыштадық. және арнайы бағыштап отырған Құранымызды елі қызы жаңалық көкемізді рухына бағыштадық. Алла тағаланың жатқан жерлерін жайлы қылып топырақтан торқа еткесін. Алдынан жарылқап артынан қалған ұрпақтарына береке, бірлік, ризық, несібет, сабырды нәсіп еткесін. Я Алла тағалам, дүние тіршілігінде жасаған ізгі амал істеріне сауаптан жазғайсың. Я Раббым, Алла тағалам, отбасымызға, шаңырағымызға, айналамызға амандық, есендік бергейсін. Жүрегімізге иман бергейсін, тура жолға бастағайсың. Я Алла тағалам, соңғы демімізде кәлима шахадатымызды айтып, шынайы мұсылман мүмин бұл өмірде өтуімізді нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля Мухаммад. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك Allah kabul etsin.